Kasteng Sain Perthai Hill State People Democratic Party HSPDP kalapan pau bau MLA jong kamau kerwat uba rinik ton lingdo tongkar unnum yukunshu yak election jit nomik mat sa ying do barthaw ang kajala meglia house nam arja arpulai naka party dak ba pentip ka party kala da pensai bujli da weipat ukurtong katau ba medal sing lingdo uloong bakala sai kedar bat ngothu bau rinik ton unyukunno na ki weipat kiseng halor u MLA na soyong uba samlin malngyang nakaliang kinong yelam ka party leng bau ba pir tathiang General Secretary uloong bakalong kabasitom bani kendu yuba samlin uloong ba mau ba presiden ba kipi pangnyang kilawa di u nakapor sakapor wala kampat saipat ba samlin undang ile NEM yak election MLA arjar pulai nakaparti ka HSPDP kadendu tangkini ki angut ki MLA bat kat kum kitulung kubor le thu ba renikton un lele no nak tiket UDP kat ba samlin pat un phet no saka NPP Atara ya bayi ni aru hamde kinu song halasho marbangi kum kapati hi lawan ru wal kan mana yo candidate kamtam en ka kamo constituency obaru ba medal sing indo ikala shakida hi ba ibarani di kumbangi sutu atai nali shikni ba kapati tiba-tiba ba samlin pak iya bayi ba samlin nyema ban guri naki bagi lah siam situ mani kelu pasam ni, hantam mga presiden lewat ni, apa pos kepo. Di hendrai, kungko parti nyumpa bagi ni lek keki, bagi orang baru pasam ni punya lek dengan isu ni. Jika kau bagi lek orang ba, ila kepa, ila pa, you win by senior vice president, bang Martin mungkin. Ya bagi ni ikendu you pasam ni personally, ban keli, ban tokit, ban sutu, lada inang dan yang wujud di parti. Let's say ini kerja seni, yang sesuai, but yang sepentip sih udah kebasyai. Kasyong autorai juga kam, kalau buat pasam ni. Tak kalau lele ni yang dah supaya untuk parti, maka lagi kemana itu jual, beri. Ini priang ni kata aru, yang lain lele, awal kom kebeli yang kebasyai dengan nanti. Aru, kita mau ini mana tu, nak mau konstitusi kelasai, lada bambu kandidat. Ikut ke parti kepada Arabic election ti ladang lasai tu mut ngim ni hapan wang lak nanti lain dan yang telak nanti bangi ni dia buat ni bagi kandidat tu kandidat yang soyong ya kalau mentang Pak Syai nama ni Pak Syai tu abak selalu ni lek punya isu ni kumentang kan Pak Pau ini isu persen you naik ke Pak Syai kalau bang bangi Indonesia